luisteraar, praat met my. Goeienaand Motlogolo. Dis oom Dons hier. Dankie dat jy gebel het. Hoe kan ek help? Ja, luister hierso. Kan jy asseblief Shebeshit speel? Shebeshit? Ek het nog nooit van hom gehoor nie. Is dit 'n nuwe boere musiekkunstenaar? Nee, my lady. Nee. Hy's 'n Lukompo kunstenaar. Lekompo? Wat die hel is Lekompo? Hè? Jy moet 'n clown wees. Wat 'n soort stupid het nog nooit van Lukompo gehoor nie. Lukompo is 'n nommer. Beter as jou. Nee man, kom om chat basazama upusha content. Ek's jammer, maar ons kan nie daardie nonsens hier speel nie. Hoekom nie? Dit is nie deel van... Racist. Verskoon my. Ja, ek het jou gevang. Tot eentje, my lady. Nee meneer, ons Luister kan net... hierso. Ek gaan 'n warm brief aan die BBC SA skryf oor jou welgeluk gedrag. Is jy mal? En ek gaan meneer Malema bel. En ons gaan jou hele stasie aan die gang set. Jy kan dit nie Die doen nie. poppe sal dans, hoor jy my? Meneer, Terry die poppe sal zap. There you have it, chat. Not yet maar het ska waar nie. Ek glo nie die vier veterans. Maar hy do bona di sorokisije. Nagana ke dia dilo tse ke le mogala. Hello chat. Back with another banger. I wanted the views. 11 views. Wow. Revival. I wanted the comments. We can hear your organs. Vlogging and decomposition phase is crazy. If you more sharing TikTok. This is my last impression of you, by the way. Awa, moi sentor motaloke ini for real. Malum, Motlogolo, ngonsenele di phone number tsa Malema mo ka lebelo la Sphinya. ka botse o nyagana ke nna malum. Ga no serious ka di sorokisitse tsa content. Ke serious. Tlola go question o ka re ke mo Matlanga commission. Ai, whatever. Malum, ke gopala re o nkgape sekolong. Ba re le ke tele motswadi fane ke nyoko tsana kwa sekolong. Wa gafa. Wo sa ke tshware letsogo wa kisha sekolong because o kitile final boss ka montlong. Oh, so you'd rather o dule mo go fata batho mo internet ka dimpa tse tsa go ka rojile Ozempic ya go expire instead of for own push. A ke re wa kwa. Ke nnete. Wa bona re Ozempic ya gone fela matla mo go di maga spare time. That's why le na le the guts tsa go ke parade mo internet. Wena o padile. O paletse speed mpoho le mpepo. A go sena ntwe tla go lukisha nne. A re phakisha o ntse sefatla go se sa go sa go befa ka mo kamoreng yaka. Before defense check di nagana ke ruile tshweni ka mogae. A ke le rapele nna. Le dimpa ke o ka re speech humble sa corruption. Futsa ka mo kamoreng yaka. A ke le need man. Rata ko sini o renga thangtena. By the way, ke BCCSA, e seng BBC yo dumb cop. Ekse, o mang wena? O nyaka eng ka mo? Mamogolo, ke nna. Noko? And then, go sele bjang? Wa di opotega so? Ke long story. A tla go edita long story. A tla go phutha bjale ka receipt. Hey, ke a mo tšhaba long story. Phakisho mpotso re ke mang? Ke Manyisa. Gape Manyisa ba modile makinkelane kwa sekolong. Manyisa. O murelang? Go tseba ma. Na ke dio bona motho a ntshwara ka di-osophagus. Ai, one challenge Manyisa. One challenge. Bjale bona mo. Challenge accepted. Wa le challenger. O le challengelang. One challenge. Gape Manyisa o sa kwatetse gore ke ile ka mo flasha kua toilet.1.ru. Taba tja kgale so. And vele ke mo flashite. I was stating facts. Ke tlo swanela ke go establish a line of communication between nna le Manyisa. Wa nkwa gore ke reng? E tla mo. Ntšhale morago. Aga, re tlo ishoga tabi. Tshwara mo Motlogolo. Ye man. Mamogolo, what is this? Ke communication device. I just want to talk to him. Ka samboko. Awa Mamogolo. Ke a dumela Motlogolo. Manyisa is too big for sesampokotswana se. A re bone, ke beile kae? Aga. Jasa. Wait a minute. Let's calm down. Marumo fashi, please. Agape mo le dia kudu.
wa le sa dobla le yena ga botse motlogolo unfortunately batho ba go swana le manyisa a ba kwe ka tsebe nne ba kwa ka letlalo but fortunately batho ba go swana le bommajaji ba bolela ka matsogo. We just need hardware ya go make sure gore o re kwa loud and clear. Mamgolo, you're doing too much. Bon, nna ke la pile ke nyoko go robala mmele wa baba ntho e re tadila ka yona in the morning. Video ele ke bolaile. Tomorrow ke tla ba ke cositse traffic mo social media. Ke tlo ba ke tuntela ka radi views, brand deals, sponsorships. Gore ke tlo jisha di ratsa ka di pipe. Re ka bona go ne ka re ke hire bodyguard batho ba re ke re ke nape ke ngwa le speech sa ka se disasa content creator of the year shapa dondizi wa le kompizi hey ke tlo phela ka di-w yo a ka tla ka idea ta ko bona ke diile mmara gape nna ke nyoko tsena sekolo and robo koputlong senyetša dilo e le gore vele that's how she thinks every day. It can be. Go swanetše gore ba introduce grant ya batho ba go nagana ka mogolo gape ke magole lojeng motho ke terrorist Osama bin Majaj mara wa tseba re ke e re ke bopati ke sekgekoloana ntho e lang seo she tša lebedi go saneng yer a ka nwete go bontšha selo sela ditalente tšaka plan of attack ko mo thoma ka sniper ka mo thuba maoto gore a be le kroko ge ke mo humana tleliniking ko mo gadi ka tsebetse ka AK-47 gore a ska kwa ge ba bitša leina lage and then ha sa le lining ya go phaga sasa ke mo thube matsoa ka granite gore a palele ke go withdraw and then ga le helpless ka public hospital go fihla ka mo gaila malaka rambonai gore a palele ke go controla di bowel movement ba mo strape ka maleiri ene ke tlo mo tlogela for 2 days gore a marinate ka ga mampho a gage ge ke boa mo ko mo cremate ka phazuko o tla ntse ba botse manyisa hei o tla ntseba hey finally a re check gore re humane dimilione tše kae ha 0 gane mare ke go dirileng Jehova ke go dirileng Ramasedi gape mo tlong se re shaka di-ops jaaka yo e re ke je fase before re bakgopo a tsoga tlo ke bazuka bana mo re dula le di-alumni tša Boko Haram aowa a ka mo coaster o tla re a tsoga humana ke jile fase rise and shine sleepyhead All of us say thank you very much for watching the episode. Please don't forget to subscribe, like, and comment below. Tell us what you love about the episode and what you want to see next. And if you want to help us make more episodes, please join our membership using the link below. And don't forget to download Zatoons. Regodisheng Industry. Yeah.